murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. mu rwanda turi kuri fm 104.3, mu burundi ijwi ry'amerika riravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi wongeye kubasuhuza, mbaha ikaze mu makuru yacu. Uburundi buratangaza ko bwohereje itsinda rya kabiri ry'abasirikari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Mu Rwanda urukiko rukuru rwategetse ko abanyamakuru ba televiziyo Iwacu ikorera ku muyoboro wa YouTube bafungurwa nyuma yo kubagira abere. Kuba umuntu yasabirwaga abantu basabirwaga imyaka 22 n'amezi 5, hanyuma tukabasha kwiregura tukagaragariza urukiko ko nta cyaha cyakozwe, abantu bakababere, tubyakiriye neza. Uyu ni Maître Ibambe Jean Paul wunganira abaregwa, yagaragaje ko yishimiye umwanzuro w'urukiko, gusa avuga ko batinze guhabwa ubutabera. Urubanza rw'umunyarwanda Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu Rwanda mu mwaka w'1994 rwatangiye mu Buholandi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasabye imbabazi ku butumwa umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba yanditse kuri Twitter bushobora guteranya Uganda na Kenya. Uburundi buratangaza ko bwohereje itsinda rya kabiri ry'abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ayo makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Raporo nshya ya banki y'isi ivuga ko intego ya banki yari yihaye yo guca ubukene bukabije ku isi mu mwaka wa 2030 itazayigeraho. Fide Niyongabo nibyo atubwira. Ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine vyatumye amakungu adasa n'ayazoshika ku migambi yo kugabanya ubukene ntangere ku isi mu mwaka wa 2030. Ikiza ca COVID-19 caragize ingaruka mbi zikomeye cyane ku butunzi bw'isi. Inyuma y'imyaka itari mike ubukene buriko buragabanuka mu makungu. Babayeho mu bukene ntangere mu mwaka wa 2020. Ni ukuvuga ko abantu imiliyoni 719 ku isi canke 9.3% by'abantu baba ku isi bari babayeho ku $2 n'igice ku munsi. Ingwano ibandanya muri Ukraine, igabanuka ry'ubutunzi mu Bushinwa hamwe n'ibiciro biri hejuru cyane by'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu byarahagaritse kurushiriza utwigoro two kugabanya ubukene ku isi. Mu gihe ibintu bitohinduka bikomeye cyane, abantu bagera ku miliyoni 574, ni ukuvuga hafi y'ibice 7% by'abantu baba ku isi bazobandanya kubaho bakoresheje $2 n'igice ku munsi mu mwaka wa 2030, cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru w'ibanki y'isi yose David Malpass yatangaje ko icegeranyo gishasha cy'iyo bank casohotse uno musi wa gatatu cerekana ibibazo bikomeye bigeramiye abantu imiliyoni n'imiliyoni ku isi. Yasavye ko haba ihinduka rikomeye ry'imigambi igenewe kongereza iterambere ry'ubutunzi no gufasha mu twigoro two kurandurana n'imizi ubukene mu makungu. Ubukene ntangere urangwa cyane cyane muri iki gihe mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, aho urugero rw'ubukene ruri hafi y'ibice 50%. Ababayeho muri ubwo bukene muri ako karere ni bice 60% by'abantu bose babayeho nk'uko ku isi. Tujye noneho muri Ethiopia. Leta n'abayirwanya mu ntara ya Tigray batumiwe mu biganiro by'amahoro muri Afrika y'Epfo. Ni mu rwego rwo guhagarika intambara no kugarura ituze muri Ethiopia. Inkuru irambuye naho yani itanga ishaka. Itororokanizo ry'abanyamerika AP rivuga ko ubwo butumwa buri mu ikete babonye kuri uno munsi wa gatatu. AP ivuga ko umuyobozi w'umuhari urwanya leta Debretsion Gebremichael yitabiriye ubwo butumire ko bari akigoro ka mbere gakomeye kabonetse mu migambi yo guhagarika iyo ntambara imaze imyaka 2. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze guhitanwa n'iyo ntambara hamwe n'inzara. Umuhanuzi wa leta ya Ethiopia jejwe ibijanye n'umutekano Redwan Hussein avuga ko leta yemeye kuzokwitabira ubwo butumire bw'ibiganiro. Mu rwandiko rwashizwe ahabona, leta ya Ethiopia ivuga ko
ibiganiro nk'ivyo biri mu ntumbero za leta yiwe yifuza kwitabira ibiganiro bitunganijwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika atabirinze gusabwa. Umwe mu bategetsi bo mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika avuga ko bakirindiriye inyishu ku ruhande rw'umuhari w'abagwanyi bo muri Tigreya. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo c'ubushakashatsi muri Amerika Sadkan Gebretense, umwe mu bajejwe ibiganiro mu muhari w'abagwanyi muri Tigreya, yagize ati twaremeye ko haba ibiganiro biyobowe n'Abanyafurika, ariko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ntirikwiye gutegeka uko ivyo biganiro bigenda. Abanyamerika babiri Caroline Bertozzi na Barry Sharpless na Morten Meldaler wo mu gihugu cya Denmark bahawe igihembo Nobel cy'ubutabire shimi mu gifaransa. Thomas Kamirindi niwe utugezaho inkuru. Umutegarugori Caroline Bertozzi yigisha muri kaminuza Stanford yo muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barry Sharpless akora ubushakashatsi mu kigo cyitwa Scripps Research Institute nacyo cyo muri leta ya California. N'ubwa kabiri uyu mukambwe w'imyaka 81 y'amavuko abonye iki gihembo Nobel cy'ubutabire. Icya mbere yagihawe mu 2001, bityo abaye ubungubu uwa gatanu mu mateka ugihawe. Morten Meldahl we n'uwo muri kaminuza ya Copenhagen, umurwa mukuru wa Denmark. Aba batatu bose bahembewe ubushakashatsi bwabo bwatumye abaganga bashobora kuvura indwara zo kuturemangingo mu mubiri w'umuntu twitwa ADN. Igihembo mu butabire ni icya gatatu gitangajwe. Ejo kuwa kabiri komite Nobel yavuze ko yahaye icya kabiri aricyo cy'ubugenge cyangwa physique Umufaransa Alain Aspect, Umunyamerika John Clauser na Anton Zeilinger wo mu gihugu cya Autrichia. Naho icya mbere cy'ubuvuzi komite Nobel yavuze ko yagihaye Svante Paabo wo muri Sweden. Ejo kuwa kane komite Nobel izavuga uzahabwa cyangwa abazahabwa igihembo cy'ubwanditsi literature. Thomas Kamirindi ngushimire na bagenzi bacu Oriane Tangishaka na Fide Niyongabo mufatanyije kutugezaho amakuru hirya no hino ku isi. Ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya gato na makuru ibiyaga bigari bya Afrika yibanda ku butabera. Irahe mu Buholande hakomeje urubanza rw'umunyarwanda Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu munsi ubushinjacyaha bwazanye umutangabuhamya wa mbere. Umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana ari Irahe mu Buholande aratubwira uko urubanza rw'uyu munsi rwagenze. Urubanza uko rwagenze nk'uko abivugaga nuko rwakiriye umutangabuhamya wa mbere watanzwe n'ubushinjacyaha. Umutangabuhamya akaba yamenyekanye gusa ku izina rya KAB05. Amazina ye ntiyatangajwe, umwirondoro we ntabwo washyizwe ahagaragara, ndetse n'ijwi rye ryagombye guhindurwa kugira ngo kubera impamvu z'umutekano atamenyekana. Umutangabuhamya rero yaje avuga yuko we aje gutanga amakuru y'impamo yahagazeho, akaba ari amakuru avana mu nama ebyiri zabereye muri minisiteri y'itangazamakuru, ahavuga ko yakoraga. Yanabwiye urukiko ko afite impamyabushobozi y'ikirenga mu itangazamakuru, nicyo kintu cyonyine cyamenyekanye. Akaba rero yarakoraga muri minisiteri y'itangazamakuru muri 1994. Yavuze yuko mu kwezi kwa 11/1993 yari mu nama muri iyo minisiteri hamwe na minisitiri Bucogoza. Inama yari ayoboye yayitumiyemo Kabuga, akazana n'abandi bari barafatanije kuyobora iyo radiyo
eriteremu. Iyo nama rero ikaba yari yavugiwemo uburyo eriteremu igomba kuguma ku murongo wayo wo kutagira ikiganiro na kimwe ihitisha cyazana urugomo cyangwa se ubwicanyi cyangwa se guhembera amacakubiri mu banyarwanda. Umutangabuhamya yavuze yuko iyo nama yaje nyuma y'uko mu Burundi hapfuye hishwe perezida Melchior Ndadaye ku itariki ya 20/21 muri 1993. Avuga yuko icyo gihe, ndavuga umutangabuhamya, avuga ko icyo gihe imikorere ya eriteremu yahindutse, itangira guhamagarira abahutu kwishyira hamwe no kwimenya no kwirinda kugira ngo barwanye uwo bitaga umwanzi akaba umututsi. Iyindi nama rero yavuze niyo nama yabaye mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 10/1994, nayo ikabera muri minisiteri y'itangazamakuru. Aho ngaho Minisitiri Cogoza akaba yari yasabye yuko iyo radiyo yahindura, ntikomeze kuvuga amagambo akurura urwango mu banyarwanda bitari ibyo, akaba yanayifunga. Akaba ariho yavuze yuko Kabuga yamubwiye yuko ikiriho kivugwa, uko iyo radiyo nayo ifite uburenganzira bwo kuvuga. Umutangabuhamya arangiza avuga ko uko we yabonye ibintu buri munsi byagendaga bihinduka kugeza mu kwezi kwa kane, eriteremu irushaho kugenda ivuga amagambo asa naho atsindagira urwango, kugeza ubwo yakoreshaga amagambo asa naho yambura ubumuntu abantu, nk'ijambo inyenzi rigakoreshwa nk'aho yumvikana yuko ari uko umututsi atari umuntu, ahubwo agereranywa n'icyo gikoko cyitwa inyenzi. None Venuste, umutangabuhamya amaze gusobanura, uwunganira Kabuga we yavuze iki? Uwunganira Kabuga ntacyo yavuze kijyanye n'ibyo umutangabuhamya yaravuze, kubera ko azagira igihe nyuma y'abandi batangabuhamya bazaza benshi. Ubushinjacyaha buravuga ko buzahamagara abatangabuhamya bagera kuri 50. Nibarangira icyo gihe nawe azahabwa umwanya wo kugira ngo ahamagare nawe abandi batangabuhamya be baza kwerekana icyo ashaka gusobanura kugira ngo yunganire uwo aburanira. Icyo yavuze kijyanye n'uko Kabuga Felicien uyu munsi nabwo atagaragaye mu rukiko, ariko akaba yari yicaye mu kindi cyumba kiri muri gereza aho afungiye. Nibutse ko yanze kuza kwitaba uru rukiko, avuga yuko atemera Emmanuel Aristide umufaransa umuburanira, yanga kuzanira. N'uyu munsi ntiyaje, ariko yemeye kuba yicaye mu kindi cyumba bari bamuteganirije muri gereza akurikirana urukiko. Icyo rero Emmanuel Aristide yavuze ni uko yasabye urukiko yuko rutakomeza kongera amasaha yo kuburanisha, kubera ko uwaburanira yahawe uburenganzira na muganga ko azajya aburana amasaha 2 gusa buri munsi. Abwira ubushinjacyaha ko gusaba ko amasaha yongerwa, bari bashatse kongeraho indi minota kugira ngo bakomeze bumve umutangabuhamya, byaba bibangamiye inyungu z'uwo aburanira. Perezida w'urukiko yamwumvise, bifata uko bahita barangiza urubanza. Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye cyane, ukomeze dukurikiranire iby'urwo rubanza. Nanjye ndagushimiye. Tujye noneho mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwategetse ko abanyamakuru ba televiziyo Iwacu ikorera ku muyoboro wa YouTube bafungurwa nyuma yo kubagira abere. Uko ari 3 bari basabiwe gufungwa imyaka 22. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye. Nyuma y'imyaka 4 bategereje ubutabera, aba banyamakuru 3 bashinjwaga ibyaha byo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye. Nuko byafashwe, bose ari 3 bagizwe abere n'urukiko rukuru. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bwagaragaje bihamya aba banyamakuru biriya byaha 2 bya mbere, nawe icyaha cya nyuma aricyo cyo gutangaza amashusho bitandukanye nuko yafashwe. Umucamanza yavuze ko kitari mu itegeko rishya rihana ibyaha. Yavuze ko ikirego cy'ubushinjacyaha kuri aba banyamakuru bamaze imyaka hafi 5 bafunze nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha bwaregaga aba banyamakuru ko bakoze nkana inkuru baziha imitwe igamije guca igikuba. Ubushinjacyaha bwagarutse ku nkuru bwavugaga ko zacaga igikuba muri rubanda, nk'aho aba banyamakuru banditse inkuru yerekana ko inyeshyamba za FRN
zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zigaruriye agace ka Nyabimata kw'intambara itutumba mu gihugu ndetse ko n'amaraso agiye kumeneka mu gihugu. Abanyamakuru ko ari batatu biregura bavugaga ko inkuru bashyiraga ku rubuga bagiye bazikura mu bindi binyamakuru, gusa bagakora imitwe y'inkuru bongeyeho akunyu ko kureshya abasomyi, ariko ko batigeze bagambirira gukora ibyaha bikomeye barezwe. Kuri iki umucamanza yavuze ko ibi basanze koko aba banyamakuru bari bagamije kureshya abasomyi, kandi ko basanze nta bushake bwo gukora icyaha bari bafite, ahubwo basanze bari bafite intego yo gukurura abasomyi. Urukiko rwanavuze ku byaha byo gukurura imidugararo ko nta midugararo byakuruye, ko ndetse nta n'ibyigeze biba ngo wenda babihoshe. Umunyamategeko Ibambe Jean Paul wunganira abaregwa yagaragaje ko yishimiye umwanzuro w'urukiko, gusa avuga ko batinze guhabwa ubutabera. Kuba umuntu yasabirwaga abantu basabirwaga imyaka 22 n'amezi 5, hanyuma tukabasha kwiregura tukagaragariza urukiko ko nta cyaha cyakozwe, abantu bakababere, tubyakiriye neza. Urubanza rwatinze, urabona abantu bamaze imyaka 4 bafunzwe by'agateganyo. Niba byashoboka kugira ngo umuntu ukurikiranyweho icyaha ajye aburanishwa vuba hashoboka, ko abantu bakaba babona ubutabera bwuzuye kandi buboneye koko. Ese mu mategeko habaho nko kwaka indishyi z'akababaro, urabigenza gute? Ibyo ni ibintu navuga namaze kuvugana n'abo twunganiraga, ariko ubusanzwe amategeko yacu uko ateye ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wenda wajya kuregera indishyi, ariko icy'ingenzi ni uko umuntu aba abaye umwere, nyine ukuri kwe kugaragaye. Ku ruhande rw'abanyamakuru bakurikiranye uru rubanza nabo berekanye ko bishimiye ko bagenzi babo barekuwe, basaba ko ibyaha bikorerwa mu itangazamakuru bikwiye kujya bihanwa mu rwego rw'akazi aho gufungisha uwabikoze. Windi Bwana Kanijabo Jean Dodier ni umunyamakuru ukorera kuri murandasi. Bayakiriye neza, ni ikintu gishimishije kuba barekuwe, ahubwo umuntu akibaza ngo kuki byatinze imyaka 4 yose. Ikindi bikagaragaza ko ibyaha by'umwuga bidakwiye gukomeza kujya mu nkiko niba koko ibyo bashinjwaga bifitanye isano n'umwuga. Ikindi inzego zihagarariye itangazamakuru zikaba inzego koko zo guhaguruka zikavuganira abanyamakuru, bikagaragara ko umwuga w'itangazamakuru ari umwuga nawo ushobora gukorwamo amakosa nk'uko n'abandi mu yindi myuga bayakora, bakaba bahanwa mu buryo bwa disipurine, bikajya binyura mu rwego mbonezamubano ku bashinjabyaha. Urubanza rwasomwe abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha batari mu rukiko, gusa umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bataramenya niba bazajurira kuko batarasoma neza imyanzuro y'urukiko. Umuntu ashobora kuba umwere cyangwa se akaba yahamwa n'ibyaha. Aba rero bagizwe abere kandi kubahiriza ibyemezo by'inkiko tukabyakira uko bimeze. Murajurira cyangwa namwe mwakiriye nyine ibyo byemezo nta bindi mukoraho? Wenda ibyo ntabwo ndi buvuge icyo bivuga kuri uyu munota, kubera ko ntabwo turabona kopi y'urubanza. Turaza kugira turebe icyemezo cy'urukiko cyafashwe, turebe impamvu zashingiweho cyangwa se motivasiyo y'urukiko. Nidusanga hari ibyo tutumva neza cyangwa twumva bidasobanutse, dushobora kujurira. Nidusanga ibyemezo byafashwe bitunyuze, nabwo dushobora kutajurira. Iwacu TV ni televiziyo yakoreraga ku muyoboro wa YouTube, yashinzwe na Mutuyimana Jean Damascene mu mwaka w'2016 arangije amashuri ya kaminuza. Nyuma yaje kwiyambaza bagenzi be babiri biganye bafatanya gukorera iyi televiziyo yari imaze gushinga. Mu kwezi kwa gatatu umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika wongeye gutunga agatoki leta y'u Rwanda kwishyira ingufu zidasanzwe mu gucecekesha abatanga ibitekerezo bifashishije umuyoboro wa YouTube. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Arakoze mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tujya muri Uganda. Perezida Yoweri Museveni yasabye imbabazi ku butumwa bw'umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba yanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ko ingabo ayoboye zishobora gufata umujyi wa Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Inkuru y'umunyamakuru wacu Ignatius Bahizi muri Uganda. Mu butumwa yakishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko asaba abavandimwe bo muri Kenya kubababarira kubera ubutumwa ku rubuga rwa Twitter bwoherejwe n'uwahoze ari umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka Generali Muhoozi Kainerugaba ku bijyanye n'amatora mu gihugu cya Kenya. Museveni yakomeje avuga ko bidakwiye ko abayobozi ba gisivile cyangwa ba gisirikare batanga ibitekerezo cyangwa bakivanga mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bibazo by'imbere mu bihugu by'ibituranyi.
yongeraho ko ihuriro ryonyine ryemewe aho ibi bihugu byinegurira ari urubuga rwa Africa Peer Review Mechanism, urubuga rw'aho ibihugu byisuzumira ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika cyangwa indi mikoranire y'ibanga binyuze mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Icyakora abakurikira izo mbuga mpuzamahanga zatwika mu gihugu banenze ubutumwa bwa Perezida Museveni bwo gusaba imbabazi, bavuga ko iki kibazo n'uburangare by'umuhungu we abihindura iby'abanyagihugu bose. Nabajije Bwana Dismas Nkunda ukurikiranira hafi bya gisirikare kandi akanaba umusesenguzi w'ibibazo bya politike, iki ibi byose bisobanuye n'icyatumye Perezida Museveni asaba imbabazi ndetse akanakura umuhungu we mu mabanga ye. It has been a series of things that has led the president to act, because there were instances in which the general actually had turned ati byabaye ibintu byinshi byatumye perezida agira icyo akora. Uyu mujenerali yari yigengaga kandi agakora ibintu uko yishakiye. Ndatekereza ko perezida ageze aho amenya ko adashobora kureka ngo ibi bikomeze, kuko byohereza ubutumwa bubi ku bandi bayobozi bo mu gisirikare bo mu nzego zo hasi, cyane cyane kubera ko ari umuhungu we. Ni byinshi amaze igihe yandika bitagwa neza abanyagihugu, none ayo makosa ayarengeje n'imipaka, agatera ibibazo bya diplomasi n'ibindi bihugu, bikagora abambasaderi ba Uganda kubisobanura. Kandi Museveni azi neza ko ibikorwa by'umuhungu we bitera umwuka mubi mu gisirikare cyose, bishobora kuzateza ibindi bibazo mu kindi gihe. Perezida kandi yabonye ko ibyo umuhungu we yanditse bitababaje abanyakenya bonyine, ahubwo byababaje n'abanya-Uganda benshi, kuko barumiwe kubera ibyo umujenerali yandika ku rubuga. We have reached this point. And Museveni knows clearly that. Mu butumwa bwe bwo gusaba imbabazi, Perezida Museveni yasobanuye impamvu yazamuye umuhungu we ku ntera ya Liyetona Jenerali akaba jenerali wuzuye, ari narwo rwego rwo hejuru mu gisirikare. Avuga ko ikosa yakoze ari ikintu kimwe mu bintu byinshi byiza uwo mujenerali yakoreye igihugu. Ati ikosa rimwe ntirikwiye gukuraho ibyiza byinshi umuntu aba yarakoze, kandi ko uwo mujenerali agifite byinshi ashobora gukorera igihugu. Museveni kandi yasabye imbabazi abanya-Uganda bashobora kuba barakomerekejwe n'ibitekerezo Generali Muhoozi yavuze ku gihugu cy'abaturanyi. Akavuga ko azi neza ko Generali Muhoozi ari umuntu ukunda Afurika cyane. Icyakora mu nyandiko Museveni ntabwo yigeze avuga ko Generali Muhoozi Kainerugaba ari umuhungu we, amwita Generali Muhoozi gusa. Museveni kandi ntabwo yigeze agira icyo atangaza ku butumwa Generali Muhoozi yanditse ko we n'ingabo ze bashobora kwigarurira Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, mu gihe cy'ibyumweru 2. Nyuma y'ubutumwa Generali Muhoozi yohereje, Perezida Museveni yahise amukura mu mabanga y'umukuru w'igisirikare kirwanira ku butaka, ariko amureka mu kazi ko kuba umujyanama wa perezida ku bijyanye n'umutekano. Abanya-Uganda benshi bibaza impamvu Generali Muhoozi, umuhungu wa perezida, akomeza kuvuga ibintu bya politiki, haba kuri politiki ya Uganda ndetse no mu bindi bihugu. Gusa nanone ntahanwe n'itegeko rya gisirikare ribuza abasirikare gutanga ibitekerezo bya politiki, kandi hari abandi babikoze mbere bakabihanirwa bagashyirwa mu butabera bwa gisirikare. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. arakoze mugenzi wacu Ignatius Bahizi muri Uganda. Tujye noneho mu Rwanda, tujye mu Burundi. Mu mbabarire, Burundi buratangaza ko bwohereje itsinda rya kabiri ry'abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroge Bidikaneza. Umukwaji wa murwi mushasha w'abasirikare b'Abarundi n'umunyamabanga ntahegahezwa w'inama y'igihugu ijejwe umutekano yarimenyesheje ubwa mbere hari kuri uyu wa kabiri mu Kajoro mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Hari mu mwihwezo kurabira hamwe ukuntu umutekano wifashe mu Burundi. Colonel Pierre Claver Nzisabira: tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'u Burundi muri Kongo. Umuce wa mbere nabo twasabwe na Kongo yonyene. Umuce wa kabiri nuwo tuzorungika ejo wasabwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bose bazokora bakorera hamwe, intumbero ni imwe yo kugira ngo tubafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Kongo y'ubuseruko.
igitigiri c'abasirikare barungitswe n'Uburundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu nticavuzwe, ariko kwa 15 kwa munani abasirikare barungitswe bari hagati y'amajana 600 n'amajana 630 nk'uko amakuru yemejwe n'ubuvugizi bw'ibisirikare vya Kongo FARDC na FDNB y'Uburundi yabibwijwe rya Amerika. Kuri uyu wa gatatu amasoko yacu muri Uvira n'ikiyaya ca Rusizi yatubwiye ko yabonye indongozi z'igisirikare mu karere ka gatatu ka gisirikare ka Kongo zitegura kwakira abasirikare b'Abarundi. Abo basirikare b'Abarundi iruhande yo kugwanya imirwi y'abagwanyi y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga harimo Rwetabara na FNL irongowe n'Abarundi bakorana n'ingabo za Kongo. Mu mpera zo kwa 9 umukuru wa FNL yabwijwe rya Amerika ko ibirindiro vyiwe vyatewe n'ingabo za FDNB itariki ya 20 ukwezi guheze. General Aloys Nzabampema mu gatondo ka karitasi y'inyezo gatondo niho abasirikare b'Abarundi batadikanije n'abasirikare ba Kongo batera ahari ibirindiro vyacu biri za Namaramara na Kiraga, ariko abasirikare baranyukanye tukiza aho baje bava nibwo twakomerekeje abasirikare batatu nabo twatakaje. Kubona hari umuce w'ingabo z'u Burundi leta yemangira yonyene ubwayo kubijanye n'urugamba bagira ibibazo vy'umumuga n'abapfa biri ugatwe kayo biteye amakenga. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu asanga bitangaje ingene igihugu kibura amahera yo gutanga nk'intererano mu mashirahamwe kirimo kikaronka yo guha ingabo carungitse ku butaka bw'ikindi gihugu. Ko Abarundi bobesha abo basoda ngo bazobafata mu mugongo nibaza ko atari ivyo, kiretse ari amafaranga avuye ahandi, kandi nubwo yova ahandi bayabarirako. Ubu rero ni bwinshi. Kugera ubu hari amashirahamwe acagiriza FDNB kujana mu ngwano mu buseruko bwa Kongo n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi Mbonerakure. Bamwe mu bavyeyi nk'uyu atashimye ko umwidondoro w'umenyekana yemereye ijwi rya Amerika ko umuhungu wiwe yarasiwe muri Kivu y'ubumanuko. Umuhungu wanje yarakizura n'abandi, ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yabo haheze imisi 3-4 numva agakuru ati ngo barajaga muri Kongo, hari abantu bariko barajagukana muri Kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo muri Gitabara. Rero hagize ko cyahize inga 3 umwana wanje yaje ndende arigikomera ashobamurashe mu nyuma y'imisi 2 yarapfuye. Abategetsi b'u Burundi akatari gake barahakanye ayo makuru bamenyesha ko bayakwiragiza ari abansi b'igihugu bashaka kugicafuza. Colonel Nzisabira twari inama y'umutekano mu Burundi yahanura afise amazu yakira ingenzi kurikanura kugira abatoroka ku rubuga rw'intambara ntibatere umutekano muke mu gihugu baciye mu kiyaga ca Tanganyika. Uzokumva yaneshejwe azoca afata ubwato yiyizira inoho hatekane, ndetse ko ashobora kuzana n'ibigwanisho. W'ihoteli ntutuvuga ngo ndaronsa umukiriya no kumwaka ivyangombwa ukaza uramukubitiza ku rugohe bukebuke kugira ngo ntabazanye akarambaraye. Kugeza ubu abasirikare b'Abarundi bari mu duce twa Kitoga, Magunda na Maheta. Ni muri teritwari za Uvira na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu buseruko bwa Kongo. Kuva mu kwezi kwa 6 uyu mwaka abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bumvikaniye i Nairobi ko hashingwa umurwi w'inteko z'uwo muryango zija kugarukana amahoro n'umutekano mu gace k'ubuseruko bwa Kongo karimo ubutare bwinshi. Uburundi, Uganda hamwe na Kenya nivyo bihugu bitatu gusa bimaze kurungika ingabo. Ivyo bibiri vya mbere vyari bimaze kujana abasirikare mu rwego rw'amasezerano hagati yavyo na Kongo atari mu rwego rwa EAC. Ikindi gihugu co muri EAC gifite abasirikare ku butaka bwa Kongo ni Tanzania, ariko bari mu ngabo za MONUSCO zikorera mu rwego rw'ubuyobozi bwa ONU, zikaba zimaze amezi ziyamirizwa n'abanyagihugu ko ataco zimaze mu myiyerekano yahitanye abasivile hafi 40 nk'uko raporo ya leta ya Kongo ibivuga. Umirwi w'inyeshamba ingabo za Afrika y'ubuseruko zizogwanya harimo ADF gwanya ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni perezida w'Ubuganda. ADF washizwe na leta ya Amerika ku rutonde rw'imirwi iterabwoba. Harimo kandi M23 muhari w'inyeshamba. Abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza igisirikare cy'u Rwanda gufata mu mugongo ivyo leta y'u Rwanda yamirira kure, mbere n'igisata ca ONU kijejwe kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo MONUSCO kikaba cavuze ko atamakuru kifiseho. Hakabamwo na FDLR umuhari w'inyeshamba z'abahutu bagirizwa gukora ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Arakoze Roje Birikaneza kuri aya makuru. Ni nawe utugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Tubanza ariko tubibutse muri make amakuru twabagejejeho. Raporo nshya ya banki y'isi yose iravuga ko intego y'iyo banki yari yihaye yo guca ubukene bukabije ku isi mu mwaka wa 2030 itazayigeraho. Leta ya Ethiopia n'abayirwanya mu ntara ya Tigray batumiwe mu biganiro by'amahoro muri Afurika y'Epfo. Ni mu rwego rwo guhagarika intambara no kugarura ituze muri Ethiopia.
abanyamerika babiri Caroline Bertozzi na Beryl Sharpless na Morten Meldedal wo mu gihugu cya Denmark bahawe igihembo cya Nobel cy'ubutabire. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo muri aka kanya, tubashimira cyane ko mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius yarafatanije na Nadia Taha, ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'imigisha myinshi, mugire kandi umugoroba mwiza.